शाने जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. İşte durud oturuyor. Sözüm. Dayı vazmısını söz var. Geç başında vacip tarafı. Dayı da bir valaşım. Skaro çapı işte çapı kerti işte danmış sodamız durmadı. Var diyecek. Boozitow Shaane Jinabe Rasool Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sallam. Dagtda chalan sar Boozitow Shaane Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Yüçüsü nebi depiyes şafiye mehşer Rahman Rahim Khalik Akbar Boozitow nebiyes son ko taaj tasgam sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Boozitow Shaane Jinabe Rasool Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. ये आप जुमले के से बेवजह Boozitow Shaane Jinabe Rasool Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Göt nebisi. Banat dan alman sozes baise rahmat Khudae barhaq vusi chitas panin rahmat be sozan tas pan durud khuda ch har dam sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Boozitow Shaane Jinabe Rasool Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Kıymet taksimiz dört peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayasının zikrettiğinde skadmatasınız. Dütün bâktas Tod martaba Hazret Ali vesi kornas ata Bekya Zehrat Hasnain Aulad kam kam sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Boozitow Shaane Jinabe Rasool Akram sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Kya bestemisi de Müslüman Cenab-ı Hak aşık. Kya? Keth khuda zal tas maz jahannam
کیا گژھِ اَمہِ عشقہٕ سۭتۍ عشق چون کُلف گژھِ جہنمس پیغام صلی اللہ علیہ وسلم بوزیتو شانے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کرو خدا کریم سے بارگاہ میں شفیع کے میں جناب خدایا شفیع چیز رسول امین تسند نور برتن یہ میری جبین خدایا شفیع چیز رسول امین تسند نور برتن یہ سالی جبین. تُہۍ کٔرۍزیو ہنا کٔرۍزیو تُہۍ فِکر کیُتھ ٹوٹھ پیغمبر سٲنۍ جان لٔگمٕژ فِلحال کٔمۍ سٕنٛدۍ مانن وٲلۍ چھِ أسۍ کٔمۍ چھِ أسۍ پننہِ نیرِ رٔٹمٕتۍ سبحان اللہ. خدایا شفیع چیز رسول امین دسند نور برتن یہ میری جبین مرت ین خدایا میں بریت گژھنم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا سے خدایا بوزیتو شانے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دنیا سے سن جبین بن خدا کریم تمن جناب نور سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ پگہہ مرو قبرِ منٛز تھوٚد تُلو اگر کۭتیاہ تہِ نوٗر آسن اَسہِ گژھِ برونٛٹھ کَنہِ آسُن نوٗر اَسہِ گژھِ تِژھ پہچان آسٕنۍ اَسہِ گژھِ نہٕ برٛینٛہہ تَمہِ وِزِ گژھُن ہُہ چھا یہِ چھا ہُہ چھا یکدم گژھِ سٲنۍ نظر پیٚنۍ نوٗرِ پیغمبرِ نولاب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات سوزِو بڑِ خدا کرنا فدا لگتس تمن نور چشم ادنا تسند غلام یہ میرگلشن نگاہ